Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization kapala syong yak jinyalang bakirki haka arfuai terik urumpang arajar arpau kala shim yak rai ban khot pelong dak jinyalang pait ba ka bahe ba hanong ba shalong khnang ban pensngau yak sur jong ki pait ba nong shong shnong ka jila Meghalaya syaki tendong skor jong ka sarkar India ba ka Meghalaya kala don kam kirki yak inner line permit khnang ban yada yak jingwan rung kertep jong ki mendari syakane ka jila hadian ba ka sarkar India kala wan ra da ka ain Citizenship Amendment Act kaba penlong nongshong shnong yaki red pait Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, bat ki Kristan ki ba petwir nakari Pakistan, Bangladesh, bat Afghanistan sya India hashwa jong nopra arjar khatsao. Hagajing ekran bat kilat pathai kubor u chairman jongka komso uba Robert June Kharjarin ulayatu bagi nong yalam jongkani ka kanhun hashwa ban penlong ya gajing yalang ka bahe hanong ba shalong kin salik ya selok shwa ya girang ba reu pakhmat jong jela ya ki bagani ka kanhun kan salum thup shwa ya ki kerteng bat ban penlong shwa ya gajing yalang ya selok hanong ba shalong bat hanong ba tura bat ki kli nong san syar jong ki shnong ki rai bat ki hima kadi ga jing yalang ba jungi gidi ga jingalang ke Bangla Scott pergi emergency meeting jumpa kumsu ya bang semodol kam makan don gaji kat kam ke ba pergi hadin ba kalau don gaji keduk menin jongka MDA lane jongka sarkar jelakan makhlia bat hukum minister Malaysia bat nagalian jongi ka kumsu misnu ba nikap ta jinsi bat kalau ke ba pendu mesin hidup kata-kata nama ba kajing yalang ke menin kam syamdon kadu ka kubur ka pen kemen la ni ka ba pen pu samarki ya ka jalahi berkoi ni lakmi nanti ba u minister menin un aino ya ka rai la ni le si ya ka jing pentip ba ya ka jing thrang jong ki ba jala ban yo no ya ka LP na pedian rai kamsyam la dia lo entah rai kapoi penban sa kaboong ba nidang puli benia ya ka nidang pek benia ya ka ke ba la blom ni ni kajikwa kajongi kalong ba bendon no ya la kajong kan banyeda na kajirung klub jong mendari rai kamsyam la poista tiga ni kajing thrang jong ba jelah nadu snap kat klai spanyol kulai menyo ya KLP haduk menta kamsun posisi di nyimak ba kadeli kadang haduk menta kadang jengaisa na ka jelah kajongi kadeli haduk menta kampat semla pedian ya ta kajing terang kajongi di kolong ke ege bangi dapta susi buat kepen lembok ini kolong bang UI bakal adon sa jingkeren nah kalian jong CM ba kemen ni ya kata kajing bompat yo ya KLP kajing sya di kajing sutu jungi kinlet ya kaban pan ya KLP dari kim syam bompat yo ya KLP di nyum sutu akan wadur ki kemen kajing sya kajing study ya KLP kadege bala le lupa las lembak Shua paring ru KLP keladon dalayo kari India ru KLP keladon mentah sau tadi state KLP ru keladon saya keibat nang token benia ka house officially unanimously kelapas ya ka resolution nyimyu issue bukan don kanu ka jing puli ka jing don kam badang puli benia dari nikwa no ban yo sngo jing syaba ka home ministry bat ka sarkar India dia ya ka jing thang juga jelahi berapoi banyo ya kan KLP ti hakani ka jingelang gajongi kumbang ong pi bakalang di ka jadi ke emergency meeting ya kumbang dan ya terkat ya kata di wilayah rairu banang ni sakman penjo susu ya ka jingeki bendawa ya KLP di kila don kibobun kino dalam ki ajumut bangi hab anwan ra ya ka jingeki kebahe kanom di si jingeki iba belum malah
ti ri ban mudur ban pelan kat ya kata kam di ga besok tinggi lerai ba nak liang jongi ka komso ngin pan jengmut na baro kiri lomba badon ha ka jela ka jongi bakin ai jengmut yangi kumnu ngile ban wan ra ya ta ga jingi ki ka wala ban pen ko ngu sundon yang sokar dia ban ayangi ka pi ti ha kini kisingi ngin sa tho na kisithi sha baro kiri lomba kat ki bangi tip in pan jengmut na ki kumnu ngin wan ra ya ta ka movement ka bahe ka wala ban pen ko ngu ya ka sokar dia kata ada gue ka baar ila rai ru ban ngin don ge jing kendu ya ki kli no sensyar trairi ki sim ki doloi ki rangba jong ki rai bat ki rangba snong uri pan ru naki ya ki jingmut bakin ai jingmut le mengi bakin netri lang bat ni ban penurlong ya kan ada jing thang jong jeng ru ngin kendu ru ya ki seng sablak seng ni hakini ki singi kan kinum dei kini public meeting hari kini ki consultation meeting ki bangi hap ane consult beli ngidon kam ta nomor ngila shui ba man kapor habang ngilet ya ki public meeting ni ki sen lang ni keren ki pai ba ani ni syukot ki rang ba snong ni syu intu ni pa ji keren rekam don ka consultation ke ba ka ti ui ba kan ni jing ki i kumba kan sejawat i kumba kan san islam tingin kwa ba min yet like ya no ni kuat ba min pan jemut na baro nang ba ndang ila yo ikini gi jemut na baro ni sa declare ya ta movement ba khamhe ban ni kini gi jinga ki ku don baro sekata ti ila bupor kumno ba min ya lek kisen ban ya flu jemut ba ha kata yo ko ban wan min khot bien ya meeting ban penwandur ya ta ban plan ya kata ban pencana ya kata kanang bangi salah ban batai seki bat seki ba kai kata ka jumut ti kata ka di we rai ka baar pat ka lomba ya ka direct action ka bangila ada penbenah ka tayo ko ada hatu tayo ko ada ketua phase 1 ka bangi om ban check harkat director of infiltration ni ada mentangi man kapor ni la pha ya ki khot ni ban le ik surprise ki nomor QI beras tayo ki police directorate ka le smak ha ki check ki la yu hendrai ki le tang hapor badang don lang ngi de ki le hapor badon lang tak maki ngintip ya ta ti mentang ni la pen kre ki surprise checking ki jungi mengintip ngintip ya directorate infiltration ka trekam kumno berlada kidang peteng kumbolong meno imbar singi haban le biang sa sim ka tu jing talasi herkat batki haman ki cegit kijungki ti nilai rai ru bangin yek no khmat saya ka phase 2 jong ka direct action bat kata kalong ba ini trilang batki district task force bat discouncil batki labor department ban check ban kendrai kini koi wer ki bala rung ha ki jala ki jongi claim kot claim sala claim ki labor license claim ki work permit ban wan belah kan jala jongi kita gi de ki rai ki ba mataksi but la akan ni tayo banwan magi om in sa perlong biang saya tuwe ga meeting ban ngin finalize ya kan movement ba kham he ba ngilera